Ofede mananaw zaman nitlo, manabok-ku zaman natengohu, offa manata manamzo, aimon zaman mamagof. Inigi fanekunguk dyan si debate, ipodcast na unhunguk na lalala ifinot Chamoru. Guahu i-host midyo si debate tingfong. Nag-iini na episót, ofaisini abok-ku, fafa'na'gue-ku lokkue si Jay Quintanilla. Maleffa ngai'an umásodda ham, lo anai in géftingo na gófmiña ham no fino Chamoru, adjo na umabok ham. Jahu kada humami dyan si Jay sa ná'chalek. Chamoru iyo-ña sense of humor. Puedi annok episót. Lo ha pwede tinituhon. Puedi fehmåni, inadingan-måmi dyan si Jay. Esta, malajata tutun. Buenas Jay, ofede, ofetata mono. Buenas, maulikat tu, maulikat. Zahago apa tetap man? Malakat lokkue, masilai. Ifenet na fenaisan ho. Kusinun sangane ham nu haja ho. Tata mono au, mono na demonkula, mono na mafenyago au. Todo edzo po favor. Contodo Social Security? Ante na lalo. No, pues go inanhu si Juan Cruz Quintanilla Jr. Masnya matungo como si Jay Quintanilla. Za tauto talaifak tu, giza hoga, giza gom. Gui na mapuksay tu. Lo gimagoy mafanyogo tu giza California, Northern California. Pues no manhono familia ko tatiguam da mapuksay tu guihi. Za manhono ham guatu Washington. Anay pabuhalam gitakilo eskwela. Pues ginin 3 años na sumaga jo guihi. Za mono jo kumilehu guini za Oregon. Za disti edjo na sumasaga jo Oregon. Portland na gagi jo Pago. Gimagay, Maleffa jo, fadante Maleffa jo, fadante utungo na mafanyago magay, giza Northern California? Good. Ede? Fairfield. Ambi. Fairfield. Pues, ang ganun haso, kusinun sangane ham, ngayon nun tutuhun umedzak fuminotso mo? Well, ututun gifetman anay udingo kwa. Anay manmufam guatu Washington. Kiedja na tutuhun gifetman no sumagi manedzak fuminot Chamoru. Sa fanan no 2003 na sakat. Antes di edjo no taza na hutagi, taza na malago jo magay umedzak fuminot Chamoru lo didida gi halom i skwelan talo na uusay fino Chamoru lo para no tagi finakantus ki halom i class para ti makomprendi ofa like humami but no didida na ná'chalek pan ofa sa gua miskwelo giza harvest giza guam za man megay gui no man Chamoru manasano gi broaden mommy pues no 2 pa 3 ham na sinaha comprende di fino Chamoru pues inusa no para salak mommy and guatem Para itsalak midzo ha? Ede? Patsalaka lo tutun magay anay matu to Washington Sa person anay dumadang kulo ho? Ko imanay na mo? Ko mafinot sa moruzi ho? Pero hi. Well, sumasongan na insaga anay papat kuno insagi fuminot sa Moruzio lo unatun bunyelo sam but when tuntungo afalalak mommy pues no gimagoy gi mapuksay hu tazat na mafinot sa Moruzio siyay dos sa inahu jan kuntodo ibiyahu sumaga gigi mommy lokkue no todo siya no mamfifinot Chamoru lo mausay lengguwahe entry siya. Ay hunggan. Gimaga kulan pareho gi familia ako.
si nanao dan si totoo di sinya siya fuminot sa more dididi lo kimaga gipago na tiyempo fanan maulek niya ifino ko kino ifino niya ayede lo utungo na sinanobia na dos kung ganse sumafinot sa moruji sinanaw dan si totoo pasayade zanilek mo na femenhaw umedzak anai undingo guam pes ko sinon sangone ham no eno ko maput pat ko untutuhun fuminot sa moruji familiamo pat ko gua man Chamoru giurizamo Ay, kanda. Alltså mappor men exakt det finns som mor. Ay, gonna. Haji usaha nanti mappor umedzak för minut som mor mo kay. Para go hunggan mappor. Oh, ko hi gapon sanga? Hunggan di besongan hat na Hunggan gizo guahu lokkue maput dan kada tahu-tahu na hufaisen na jo sesu siyempre manopis ya no maput lo guela din na befaisen sa peto dosya gwana hujung na penan atsuk na matatun pa di matatutun no aja siyempre man malago siya tumungo Hunggan Hunggan. Right. No, I mean, gizo go siya ni masasangan na timaput umedzak för minut som mor timatsaki. Mahaloma giza siya after mano för minut som mor gi, mapoksayniha par offer no pinadunia gi halom guma za mahokaha tamanu kumentus gi lengua hita. Enzo na masasangan no timaput. Lo hita ni necesario na para ta exact magoy para ta espia za ta espia empeño of ta mano kumentus gi fino sa moro para hita mamapura sa no para guahu tatigi finaisen mo para guahu na matuju no iza Washington humami mono jan si tataw ginen guahu za esta gagi i amkonat se luhu na sumasaga Washington. Pues manhami gi halom guma na tres. Sumaga ju gi mo-nya kanan kana unaon nyo ui. Za amkotnya kini guaw. Za ui za, ui za klasi ni ay edza ka minut sa moro gi pinatkonya jan gi dumangkulonnya gi halom guma. Tia edzak no tia tsagi umedzak na hatungwa minut sa moro. Pues ui za jan si tataw, siya kumentus sini na umakan tu si Diyos that tu tungo, offer masasesedi, tu géftingo offer legninya, lo, anai hututuhon no medzak for minut sa moro, gaigi siya na dos, dan spesat si tsiluhu, gaigi para be faisin offer siya na kusyon. Offer siya na, husodan ni tu gef kumpendi par tu tungo. Pues, hututuhon no medzak, gui na lugar, dan kanta siya, who tagi haga susagonyo tutuhun manejak feminat sa moro gi mausanya i kanta siha para be no tsagi kumumprendi ofa kunekelik niya ki harum kanta jan kada no u eko ki kanta u tsagi pabo lagnos ofa no i sinangangannya ja u pula gi fino English para mas by u tsagi kumumprendi ofa guahagi halum kanta za edut tinituhon ho pues tamam no manayo tegi dictionary ijon topping ogo dungka i apaka za uusan no za ni kanta siya pues kada no guatio tungo ufaisen sitluhu or angin guatio gef hungo ufaisen lokkue ofesti asasangan maulek kimaga na maguf eno purago dan adzo mo na malago sa bafaisen ho anun tutuhon no afa na untutuhon anay undingo guam afa mo na soju pat mo na epokaw pat hodzi tipot hodzi magay wow polo za takintus podezo lokkue no anay hudingo guam gina tempo pat ko na papat ko na inasok ko sa
makuf ju domingo isla. Gof no malago ju na para be sagi ta lo sumaga Washington. Sa ginin sumaga ju Washington unsakan gi pinagkon lokkue. Pues, hubiera ju tati para itakilo escuela sa, betutun colegio gui za nofa siya. Sa makuf ju anay huding uwan. Makuf ju na para bay, sagi talo linalasan la. Sa esta, kumikigay ju pinatimpo za, kalang no usiyasentin na guahamos gilutono kini ofa u tatanya gi isla. Lo malofan un mes, 2 meses, pues es una gófsiente na ninadyo minahalång-hu ni isla. Ja minahalång-hu ni ofa hudingo gitanok. Ja, giza Washington magay, tagi California lokkue, man megay siya man Chamoru guihi. Toro tempo guput, guaha fiestan songsong siya. Ja gihalom edzo husiente na muna halom gizagaw na agradece ofa staba linaloho gi isla. Ofa guaha para kita ni Mansamoro guihi. Za giezu hu recognition na hunggan latsi ju anay maguf ju na hudingo isla. Za kanang gihalom edzo na minaholang muna malago ju na para bay ejak fumino Chamoro sa gi edzo no sinya usiente i kultura dan lokkue no i pengan Chamoro ofa kumikileknya na Chamoro jo. Ay, de. Ikwa, malagwad sumogan ay de sa maga na zahui na pemo. Yedzo ha. Ay, masila. Gua chu pabusangan pudi tauto sa no haji lokkue. Dan magay no gua tauto ni haedzak fumino Chamoro sa malagugwe kumentusi bihonya or guahan no pago mafanyago gi halom familianya za malagugwe na paro ke na halom lokkue fino Chamoro gi linala ini parofa kita geno para guahu sa mata esta no ibiyahu zan bihu siya anay patkonatsu zan gihalom familyaku timan megay ni tisinya fumino Chamoro sa timan megay na tisinya fumino English. Todwa, sinya fumino Chamoro zan lokkue fumino English gi manyaynahu siya. Pues, para guaw itauto ni afeju finomo soju. Sojo par epok unggan. Unggan. Guano batkadan mangatsong ho gi halom takilo eskwela mga. Za, gi halom pinena na mes na stabo gi edu na eskwela. Mamifila ham para ben paneamot sa gui, gi halom cafeteria za guasti 2 palawan gi metnoho gi fila. Guahu, gi tatinia. Za hungo a kuntusi ocho o atan si tauto, gi tateta tagini asasangan zo, pues tigos sina jo fumino Chamoro chabia, who comprende didi gi sinangannya lo leko ha, pues abira gi enseguidas delegnya ko Chamoro leko hu, pues ginene edzo, managat sungam todos magay guina badkadan tauto sa guahan no fanan 4 pat 5 siya ni manielo mamprimo za mamprima za manisia gi halom eskwela pues hu halom no inabok niya za gi edzo no ju manamalago fumino Chamoro sa tagi gi eskwela talo gi halom edzo na eskwela takilo inisay fino Chamoro para ben songana ofa umami dan tozo chu tauto sinya no kumomprendi ofa umami but no tima ti sinya masongan ofa angin intri hamiha na mangungun tusam pues
sia magay no maepug zo didide para be na lap molek fino Chamoru para be hago za be hu goftungo tai mano fumina Chamoru. Jan magay sia mas maajuda jo gi hinanao hu meza fumina Chamoru. Sa kada dia gi escuela sina jo na be practica at be comprendi mas be ejak mas ginin sia. Ai jahu edu sa gimagay go lokkue na pagu tutun. Tinituhon malago edu na sinadyo komentus gi origen otro toto. Gimenen publiku ja petungo na ai ti sinema comprendido. Atsuk na hu Enggak. kakasis ya Nagsugapan ungan sa sangan. ungan. Enggak. Ay ito. Todo naban lalak nos todo afa siya. Si Jesus ngani si Shaila como guagu ini sini como aprendido pues a mi desi. Ay ungan. Pues pagu pefaisan now put ipinagot mo. Lo put dos na klasen tau-tau. Ifanit na klasen tau-tau na. I tau-tau ni ti matatutu nodza, no? Malago gui umedzak minut semua lokulan abak. Apa ipinagot mo no edzu na klasen tau-tau. Tenglun tumutun. Ungan, fanan? Gimagay ná'chalek diri stina finaisan sa. Lagnos. Ay sa como ti matutuhun noza y hinanonia mezak minut semua. Pues ta mano y tauto pu comprendi offer papu sangoni siya. Ungan? Ay ufa fafa'na'gue-ku. Eh? Gimagay? Solo gua apology siya na edzu na sina ha ketungo dididi por offer usasangan na pinaka. Golf ná'chalek lo. Fanan sinya otro. Como emprende hafa tasasangan. Tapos guidza. Guidza lakmon sa sinya hasangani i mangatsong niya like, oh, gimagay ang senglon na sinya when, Oh. tsagi edso. Okay. Lagi ni. Pues parecía ni... No, nanga sa golf ná'chalek sa hogwi finit na fumay sa no edso atsok na panasa no edso lokkue like, oy. Esta ofaisini otro pues befaisin si Jay lokkue. Kaza otro sumongan por eso? Oy, manopia. Eh. Polo, be all of the, parecía ni manejo ni sina ha ma comprende, pues, y parecía lo sanganizi man malago no na estimon, no? Parecía ni matutuhun trabia, umino, umedzak fumino Chamoru. And toza. No, guaha, lo. Mga tu na pabo bronco ni fino. Sa gimagay angin timalago siya right? Angin timalago siya no angin timalago itaw fumino Chamoru pues sotaha siya lamon. Sa pogo na tempo mamapura umezak fumino Chamoru atsuk malago. Pues angin timalago pa tigef seguro ko malago. Polo noza, stiki matu na, inat meo ni minalago mo para un tutuhon. Edzu finet na. Nisisorio magay, lodze na pun malago umezak sa telebion. Pues, no, parecía ni man malago, zati matungo tay mano para un tutuhon. Tutuhon ha gi-offer sinya un sope. Sa guaha no poco na tempo, gef diferente y estado y familia y estado y tauto, ya ni estado y lenguaje. No, kino y malofen 10 años, 20 años, mucho más, 30, 40 años, ¿no? Y parejo antes del poco. Pues, poco na tempo angin guaha tauto gilina lo mo ni esta siya fumino Chamoru, sagi mo na setbe. Sa edzu mas sinya u maajuda ho mo na gi hinanao mo jan gi tinituhon lokkue lokkue comprendia na timan profesor siya timan fafa'na'gue siya
no tisina todo el tiempo na paro inepi finaisenmu no often na taguini, often na tageno, often na este, right? Angin guaha tauto gili na lo munisina ha minut Chamoru, pues faisin gizasia o cocina una juda ju. Be faisin how okay, taimano un songan este. Or cocina, be sangoni how ni este, za un sangoni ju colazie. Za kada tauto para o ti paro pareho e sinentenya za ni minalagunia umajuda. Za sia ni ti man malagu umajuda ho, sotaha lokkue, sa tisino na fuerza si tauto umajuda ho. Maput sempre, entre hamzo na dos. Pues no angin toza tauto gilina lo, moni sinya fumina Chamoru, maulaka lokkue. Nisita non acceptaha na tagueno y estado y lenguaje gi halum lina lokmu za ginen edzo tutuhun. Wahala megay na gwinaha siya gi halum no i internet pa lokkue gi komunidad ni sina umajuda ho umezak fumina Chamoru. Tagis ti bidodamon no fina podcast siya, right? Maulik ti para siya ni esta matutuhun, pues polo naza. Lo guaha lokkue, bidan memedzo hogo jan otro toto gi halum no Instagram jan lokkue no guaha esta guaha no sisus iyo-ña no atutuhun mamanague toto fumina Chamoru lokkue. Pues guaha, guinaha siya gihujung ni sina una setbe. Lokkue, gaigi i blog lenguajita jagi halom edzo, si Shiler hat pega la megay na fina trustis para un usa gi halom i hinanomo. Angin pogwa un tutuhun, halom at guihi ispia guatu i beginner lessons un tutuhun gi finetna. Mono taitai ofa gua. Sa la megay tempo huhuhungu ginin tauto na maput sa taza, maput sa esti, maput sa edzo. Logi magoy para maput ha. Ja nisita ho na un accepta na para maput, ja un sogoy ha. Ja edzo i dos no tetanan na para besongani siya. Sogoy ha. Pero ofta dun nangga gupa para gupatnya pa, imamala na Koresma, imamala na Ano Nuevo na para edzo no besogoy, right? No, sogoy poko. Tutuhun ha. Angin malago ja tiuntungo taimano kun tutuhun na holma no mensahe ko atu gi hami gi blog lenguahita ja benajudo sa magoy angin manggef malago tauto sempre uguaha judo pues iutimo para siya sa angin timatutuhun timatungo noja pasen shaja sa para para annok inadingan-måmi ja ti paro lebbiano ti kakkandis ti na titso. Puedi. Ungan. Aina menagahe todo is nagon mo siya ja. Sana maasin na un opi finaisen hu mo na hu faisen hau sa ungan. Esto no untutuhun umopinui i otro na klasen tauto pues ungan. Ya pues polo ta songan por eso lokkue an tun lalalo. Ungan? No para siya ni esta matutuhun. Ja finan no actually como lago na prun na claruzi often mon para be alo no ja. Ungan. Malago jo humungog todo. Pues pabusongan na pues siya ni esta matutuhun. Ja tsenglong lokkue. But ti man maguf gi hinanomnia. Ungan. I ultimo ni usangoni siya ni ti matutuhun, besangoni siya ipoku esta matutuhun. Pasensya. Pangay pasensya giza hamzo jan giza itauto gi rizamo sa maput esti i parun ezak 2 minutes Chamoru sa trabia toza no gef maulik na talan para un tatiziha ja siguru na una siguru para hogo na ungan dia 1 esti, dia 10 esti, dia 100 esti, jagi holum 2 años para un laksi fumina Chamoru. Timanggagi trabia gi tagano na estao. Lo
angin esta untutuhon sa hunggan esta gofmalago ho, kuminot sa muro, ang ngokwa na sinya ho, unsogo ezo. Sa sinya ha, at so, para o 10 anos, para o 5 anos, para o 3 anos, ihinanaw mo manedzak, sinya ho umedzak kuminot sa muro. Za, angin guaha un tsotsugui, za un tsatsagi, za timatsutsu, pues haso no, za often at timatsutsu. Ko puri itauto ni fafa'na'gue-ku ti gos kloru pat ti agoftungo afaleleknya giza hogo. Ko puri sesu un tsagi lo un sensagi gi halom un mes, pues Maleffa ho 10 meses, pues un sensagi taklo, pues Maleffa ho taklo. Pat ko no guaha na un tsatsagi gi halom ileplo za tisinya un gefhakut no ti un tataka afa guaha ki halom edu siya na fina mamanogwe siya. Pat guahan no otro gi iun tsutsugwi ni timatsutsu para hog. Sa toro'y tempo lo magay niya tempo, itauto masok nin may siya na isauhu na titagwini. Isauhu na tiutungo fuminot sa moro. Isauhu na esta malofan 3 anos za trabia tisinya ju comprende afalelek na stitauto. Esta 10 anos ti utsagi za toza nai hu akka no laksi fuminot sa moro. Sinya ha na gai isomu lo ti debi di un sokni ha na hogu problema. Sa ejo lekta gi halom esti na lingwahe toza proprio na tsalan para un laksi. Kada tauto differenti, jan lokkue no papat gun ha i aftai manu ta mamanogwe gi fino sa moro. Sa malofan tempo za sia na manera ni mauusa gi halom i 80, 90, per 2000 na tempo, ti matsutsu paupo. Sa estai tempo matulaika, lo i manera mamanogwe ti matulaika lokkue. Pues, no para sia, continua ha mo na gihinanaw mo pasen soja. Speu so, ofa na ti un hahago, ofa malagogo. Ko puri, tinahong yung tsutsugwi, pat ko tinahong iguinaha para hogo para ofa. San lokkue, para sia lokkue ni esta matutuhon, mangaigi ham para hogo, mangaigi todos gesti na hinano. Gaigi blog linggo hita na para un bisita lokkue, jagi holong edzo, guahan no intermediate grammar, guaha siya historia, guaha siya kanta, gaigi sisus, gaigi ho. Esta, tisinya esta un songan na toza tauto para befaisin question. Tahunggan sina manaigui gi familia mo, lo mangaiga gi halomi komunidad, mangaiga online, za sinya siya un kuntusi, sinya siya un ejak kumentusi, za lokkue un tutuhon tumungo, za tagileku para siya nitima tutuhon angin malago, mensahe magi za fafa'na'gue-ku. Wow, unggan mo ga ay sana maasi no na sinangon mo siya sa guaha atsa tetenan i etimo na fenaisen ho imas tadong imas importante na imas takilo hafe imas jamu na kanten samoro jan hafe edzo imas jamu go femmen guatu gi na maguf na guala din natana fakpu episót gini. Como guay la pues man mapede. Gimagay maput sina finaisin, maput sina question para guaw sa giuno, lamagay na kanten sa moro gano ujung za, mi klasi para benfenadze. Lo que maput para guahu para bay adze ki mas jahu siya. Be na kloro sa atsu nengkano pa bida pa kanta pa ofa todo tempo ti gef siguro jo ofa en mas jahu ofa ga okku pa ofa siya
sina jahu tagi ni jahu eno tagi lo di toru tempo no unuha sina beaje. Unggan. Pues aku di. Offer imas jamu na kantan Chamoru Puedi kuno. Ambos eju mama pura. Lami gay na kamtan sa muro put ning kano de. Kay polo patatsobe. Bechu guizao listan kanta. Para siya ni man kungo. Be pamatina sa YouTube para offer. Ja sinon un na holom sa na episode podcast para siya ni man kungo kang ginman malago siya no kantan sa muro pues be puluji lista. Kantan ning kano Mapot no. Sana peko. Hanggang mapot. Esta tres gagi giluho para besongan lo. Pinahong. Ay. Pinahong no para beaje ka uno. Pues sangone haham no itres. Bitsuli. Ay. Guasti no kanta costumbrin sa moro. Costumbrin sa moro na ni kanta jagi halo mi kanta masasangan puri ilina lahat sa moro tipo ning kanu ha. Zahu ejo. Sa sasangan puri i costumbrin ni tauto dan i afano sesun malili gihalom i kuturata. Edu unu i costumbrin sa moro. Waha otru no kantan dani fafa'na'gue-ku nanya. Fafa'na'gue-ku no kumikileknya fan mela moge. Ja edu na kanta sasangan put no imam bisisita gi fiesta pat pinakuput. Zalalagnya fafa'na'gue-ku fangihalom panggimen from natotsung torujo. Jahu siya na closing kanta sa mos no annok i magohit na sininti angin mandadan yahit na tok. Sa gi dumang lokkue jan lokkue no guana pogo na tempo guaha no i fiesta tori tauto man maktu tori tauto man manyotsu man babaila parofa. Ja gihalom eju no mos annok i ginefto ni tautota. Ja eju lokkue no puri nengkano ni mos no kasasangan puri i taimano i nengkano muna mo nagilina na. Maasi lai. Maasi. Nan kalang apmamsti na inadingan na. Tensa. Lo maleka. Sa mangi. Tiga komentus na tauto lo kumututunzo toko. Ay di. Lo jahu. Sa syempre todo i manekungo. Jan niya jan maagradesi. Inadingan. Nung nga mapeganongin sa siyasa. Inati masentir lo masonga na. Uga. Lo, edzo hat gineng guahu. Koga mas malago mo sumagan. Mo na naita na fakpo. Una pabusongan na dangklu na sujus mosi. Sen me kay na agradecimiento para hogo. Sa bonito stitch mo sa ta necesitamos tagini. Pues no magusto pabuli siya i mantetenan na episodes ki Stephen na bakada za lokkue no para siya ni man kungo angin unhahasu o atensi dos ni man pa za atensi dos ni tisinya siya sumokoi office din at tigos mo ki kulidot. Pues panhujung sa infansokoy lokkue sa gimagoy estimos ta necesita no gihalom i komunidad sa gihalom i kultura na uguaha na finatsetso para todos ti para siya ni man pogo man malago medyo minutes sa moro tipo edzo ha sa guaha toto ganahujung ni man 5 minutes sa moro sa disiplinat ko niya matungo sa sempre na magufesti para siya lokkue. Pues jangan gaiga guna hujung za sinya ho no kumentus jangan guaha minalago mo na pero na hujung taguini atsu podcast pa gihalong Instagram pa often na finatinas so kuya laban na nanggo. Ay di. Pas besang ngoni hao lokkue. Taong kululu na sa namasi. Puri finatomo, puri imen halomo.
Puedi sinagon mo siya. Ako mas. Jadi. Lo, pwede ni na episode. Edzo ginin hami. Sampo todos hamzugwa na huzug ni umekungo. Sana masi. Zan. Dan. Edzo Stort trubioy. Biba de bit. Di. Da like we. Un bioy mas. Daong kululu na kulo para si Jay pwede finatonya gini na podcast. Munga fan Maleffa nui pinagot niya. Kululot niya an hasongan nui blog lengua hita. Anin hingo kesta i episode zan si Shiler pa si Alicia. Pues esta man manatungo hamzu nui edzun na guinahan no? Lo eno ha todo samzu. Fehmåni iha on in midzo. Ze esto trubioy.